Kani kadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng Meghalaya Liberation Association of Visual Impaired kelami syakman ban kentu yaki pat ba bakin om penangka mika kentian anna. Habaki kren sepang kibriu ki badan jingduna hakit khatman. Ya kane layatu dau elken renyang ubalong presiden jongkane kaseng henne kasni kasantrek urampang hak jing kendo bat kinong patai kubor hasilong press club. Hak bau laong ba jing penangka mika kentian anna. Habakran sepang jungki kakta bat penduk mesiem sibon u presiden elken renyang ulaong baki briu badan jingduna hakit khatman kilong kumjo kumkiwai pat ki parabriu. Bat kilaru banle kumjo yaki kam baper kumale daki waipan. Ni wan nakaseng Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired ya kabangila sedang benseng ikan nikaseng hau haka khadwe tarik jong u benai ba khadwe sinam arajar katsan bat kalalong an lani ngala dab register ya kaseng haka society act haka khanyau tarik jong u benai ba khadwe sinam arajar khanyau ta ni kibasang ikan neka sang ngidai gijaj beriu kasih tamangi ai ya kan neka ya kasang jungi hak kerteng nongwei kerteng parang kata ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired namar ba ka mission jongka ka kedublu barok khoj ya ki jaj beriu compare la da gidai na kono ka kunhun tang ba gede specifically tang gibar ala du no ha kaboriu I bat kibadon jurnah kaboriu I ina syat temra ka kebanong kong ha kaduk ha kurdu kabaar ha jing cha nyoben cha iben ha imlang salang te ni kum kibriu baduna dukhod met ni syat keren bat sya kan tho belong ba sya keren ki jing sya keren to met ini da ka boong ba umat la ukulut udukok ba tatar haka juga por ula kentu ya ke sarkar jela kebansawan hadin ke election bahkan pentrekam no pura ya ke State Policy on Rights of Persons with Disability Act 2016 kebalawara da ke sarkar NDA katkum ke jing terwa jong ke standing committee haka ni ke sengi lai don langru ubanestar kharpor general secretary ke ne ke seng bat Fernando Lawai bolong finance secretary jong ne ke seng la ban kedau hang ni ba ke Meghalaya Liberation Association of Visual Impaired lasdang haka khatwai tereng unai weng jong usnam arja khatsan bat dai tat hadu ka khatnyo tereng unai weng jong usnam arja khatnyo balayo ya kejing itu na ka sarkar lengba the Registration of Societies Act 1860